Cham nambari oka uondi neno. Gini nitie bizma poda dhigo kae. Ingeni simoni en lipa mdogo mdogo. To lipa mdogo mdogo dwaro SHA, NHIF, NSSF. Manya kichulne tokens. Mago too much. Kuro NHIF en marang. Yonge mane mi approve godo fingerprint. Ingeni simbe bwana in lipa mdogo mdogo gintie ka operate. Let's do this. An magi gik ma deal godo neno. Aya, let's do this. To mokuongo ken simbi. Okinya simbi eme uso be midwaro. Ininge nade man. Kise bide base kae to wane mwade customer. Kimia mugik. Bas 120k. Anya media chel. Kawachil ginus. Mano kura tengrama kakalo kanya. Ninauza tu juu ya shida bwana. Shida but maok simi kata pichi ni maana nokaji. Akoso fair bwana. Fair kende. Magi pichi ninga. Simu mara bwana, simu mwenyewe. To magi pichi ninga bwana. Kae simu mari. Dongene wadhi wayude. Pare ni ya ni macha 120. Hapana, sio hata hivyo. Siko kwa kelele. No, just some friends of mine. Ndio nasema. Tokana mio dong ne gin gi salasi akanyo. Ne gin gi salasi akanyo kana jalas ne kanyo eri. Adhi miyo gi 2 million takono ginia. Mano gi cham godo kata mana busukut nikech they needed it. Achaka miyo ngano kan power bank na mana nyeo siling 10,000 dek kanyo ero. Majoko dhi wacho ni police kiana ngogere nini. Nade. Dongan mane kaka tiyoga kata ka donja kama gima rach sechako timore kata deal moro marach ne timore ma nguya kama si ndio tulikuwa na si ndio. We, ebu relax bro. Oya. Mago mnose luoke dong mano jogini jokawo. Where's my phone bro? Simu yangu iko mimi naleta simu ni hizi juu ya fare bwana, mnaenda nayo hivyo.